Itanya-INI ria kuhukia turia nime sekta-ini ya urimi, arimi kuma kaunti-ini ya Laikipia NIMORITIO meyandikithie ringi ikereka-ini ria KEERI ria mubango wa thirikari wa kumakinyiria bataraitha ya RAITHI. Akiaria tauni-ini ya NANYUKI, County Commissioner wa Laikipia Joseph KANYIRI niugite arimi aria mekwiyandikithia nimekugunika na bataraitha ya RAITHI kuma kuri thirikari iria mariendagirio ciringi 2,500 hari ikonia ria kilo 50 na kuhonokia ciringi 1,000 kuona hau kabere bataraitha ya kilo 50 irendagio ciringi 3,500. Inakuwa ni bora wakulima wajisajili ili wawe wakufaidi kwa mradi huu. Watapata ujumbe mfupi baada ya kujisajili na wataenda kuchukua hiyo fertilizer mahali watarezewa na huo ujumbe. KANYIRI niaugite wiyandikithio uyu nduri na marihio mothe riu arimi makiurio kuoya mweke uyu mbere ya mbura iria itanyitwo kura icigo-ini itiganite cia bururi. Twafanya hivi ili watu mataperi wasije wakajifanya ni wao wanaelekeza hii shughuli. Na ni bora wakulima watumie ikiwezekana mifuko 2 kwa kila eka ili kupata mazao maradufu na wawe na mavuno mazuri. Ihinda-ini riu Minister wa URIMI kaunti-ini no Dennis Kaso niugite nimonete thito iria irihuthagirwo kuiga bataraitha ino iria arimi marimioyaga na njira ya RAITHI kuona ni manyihirio thabari ndaya nginyanagia thito-ini cia bodi ya irio nyumu kuria maraguraga bataraitha ino. Through the county government we have developed satellite stores so that the farmers get that fertilizer karibu na mashamba zao. They are going to get fertilizers in Olmoran, Githega, Rumuruti, Mutanga, Sipili, and Ngobit and Ngenia. Mwena-ini wake murugamiriri munene ruhonge-ini rwa kuhitana na ng'aragu bururi-ini Ngolisha Nguyo niuritie muingi wa mwena uyu kugia na wimenyereri munene riri icigo imwe cia bururi itanyitwo kugumirwo ni mbura ya El Nino mweri ukite niguo kugiririria mogwati. Sababu maji mingi ikikuja itaharibu manyumba, itaharibu mashamba, itaharibu mashule, itaharibu water infrastructures ambayo tuko nayo huko. Kwa hivyo ni jukumu letu sasa kuhakikisha ya kwamba watu waanze kuangalia especially the higher grounds ili waweze wasiadhirike zaidi. Kuringana na ripoti irirekereirio ni ruhonge rwa urathi wa riera, gicigo kia Laikipia ya ithowiro ni kimwe kia iria itanyitwo kugumirwo makiria ni mbura ino. Ikereka ria KEERI ria wiyandikithio uyu riarugoririo ni munini wa President Rigathi Gachagua mweri muhituku. Hado-ini ha Kameme TV, jitagwo Gathoni Wang'ang'a.